Nilagi halagi dobudo we tidiko dratama khela takhu tulung batula KTM knowledge sharing channel la let ni video pune pakatu type 2 da pakate to kwa typography logo di za ta khawa na Okay Mr. Pak sala na So ni bago all new file ka pair dimension lo ni bago footer lo ka 1200 pixel wana width ni 1200 height sam ke ni 1200 wana kika lo mi width ni color mode ni RGB da raster file ni bago reload ka screen 72 ppi ni lo mi width ni bago si lo create so da ni bago do lo ka likhi ka wana Padulok ha likhi kami wini pagkapa kala ka pam ko na mi wini paga telo ellipse shade khane na paga relo ka ellipse shade paga silo shift da paga telo sa wine khane na ke mi wini ake fake color ni da talo ko da ni paga relo paga mala swap da hini ya stroke color ni na mi wini paga relo pen to da paga telo cuff line the color a center ka pa dai bona Okay, mi wini paga silo enter the bo mi wini paga silo edit copy paste bona copy mi wini edit paste and place ni na mi wini paga telo la phala bo se paga move la phala se bona okay mula phala mi wini already kika so ni paga hero selection the selection mi wida paga silo right click the group ni na okay pila group mi wini paga silo ku ka shift the paga silo ku circle shape the order paga repair align lo ni paga silo pai tai horizontal align center the vertical align center the ball ni na lucky so ni shape color ka sin paga silo selection the paga le pe profile na wana pai tai mi to ni pe window nya da pai tai ni profile na bo wana silo the ball mi wini pai tai ni paga silo define ni na silo define mi wini can ni object ni pe pum ka line na thola ta la ta clear ni hama kui bo no hama kui mi wini can ni paga silo object da paga silo and group ni na silo and group mi wini paga ma nu le ni paga silo selection to the pe ta ta la ko ti de pa ni paga silo selection the border paga silo delete ni na mi silo delete ni pe tai mi pa so ko ni ke lo ta ki kha wa na pu ko de bai pa la de bai ke lo ki kha ni no okay mi ke lo ki kha mi wini le ki so ni ta la pa ba ma ni paga silo selection pe li wa na li pe I am paga silo selection the border la pu ko sa wai ta ka pa ni paga silo shift da paga click lo the border ni la ni wini paga le pe object the envelope distort ni paga silo make with top object ni la ke mi kwa ke ni ta ni mo no pa li ni hen nu lo da la ta nyai bo no li ni pe mi chi edit or te pe mi change follow da la te bo no pe mi ma si lo follow te pe mi ma lu lo follow sam ke te ni no Aquí dito over ka sam ke pe se ma di ko no pe si lo selection da pe si lo shift da pe si lo pe a pai sa wa pai voi de pe si lo shift bo da mi ni pe la pe object da pe la pe envelope distort da pe la wa make with top object la ki ka ni no okay mi kwa ke ni dito la shake ki ka lo ni ke lo ta dito circle shape wa no mi ni pe si lo selection ki ka so lo da pe la pe object da pe du ke to group ni no Bedu to group mi ni akela ki so ni pe la shape to lo da pe te lo rectangle background ka wa no ai ki ni da mi ni pe si lo right click da pe la pe arrange front to back ni no Potato background mi ni peli ki ka ne pe halo selection da pe la pe object da pe si lo
expand နေလားမင်းဝင်နေပစီလား okay အခါပစီလား expand မင်းဝင်နေ project နေပကလေး edit copy ဒါပစီလား edit paste in place တော့နောက်ပစီလား edit paste in place လခိတော့နေလားမြေကွာနေ paste in place နေပကမှာ keyword ပေါ့နော်ပေါ်မှာ keyword နေလားမြေကွာဖဲအခါမြေကွာနေဖဲ layer ဖဲနေပတိုင်းပေါ့နော်ပစီလားတော့မြေကွာနေပ shape နေ 1 2 3 10လောက်တာဟောတာပစီလောက်တာပေါ့နော်Okay, so da kann per si la le la pu apu da ka da per si la pe sa ka pu ta bo la kala ne per sa da le kwi la wa ne la change a color mi wa awa mi wi ne per si la pe a me kli be dai wa na apu le ya ne per si la click the border du ha ma mo ko ne la lucky ke to wa ne per si la selection la a phala ka de le ya be dai ta ka per si la circle shape pu ta ka ta bo da per ma si la wa na cái bảo vệ center đó color này cái bên là light green này nó nếu này cái gì là shift đó cái gì là cho bao cái là second layer way nó cái gì là phải đây cái gì cái pick shift nó cái này nếu này cái gì là selection nếu này cái này bia một cái hay thà là nó nếu này cái là phải object đó cái là phải blend đó cái mà make nó ok cho nó sao đi nó cái thà là object đó cái là blend cái đó này cái real blend option này nó mình vừa nãy phải smooth color là này bật xí lo click the ball đã phải đây này bật khu thở là specific step này bật xí lo the ball này nó mình vừa nãy specific step là này bật cái này là year C này nó đã bật xí lo ok này nó cái mình qua cái này cái shape này cái là đại đi vào nó mình qua này cái là đại đi 3D shadow luôn bảo luôn là khi cái sau này bật cái chế all of them khi phải đây là phụ cái layer cái này bật chế all of them này nó cái mình qua cái này đó là cái shape này cái là đại đi đó là 3D đó là circle shape cái logo ở bên này cái này nó cái đó này bật sáng qua là cái nhóc lọ nó